Adom FM. Adom FM. Yankopon ankasa be yanketua ende ye bonsu be toye yem papa ye dia ya no su betu jum ya no betu jum ya no betu jum ye bonsu beto yem anapai maobonto yem uti Adom 106.3 dmedi atudi Ɛberɛ no so na aso anapai semeno ka say de Ɛberɛ no aso kra mana anka ya pa ho na tere na ye pese uti dwum na hu se enwum no so ekasa e de kyerɛw zada no ebu beto yem Nyankopɔn ankasa ena be yanketua anapai mere nchake sie ma baby a obi a onyame asum dwie pa enka
baby a wo bia osro asumdwe a efisoro ena me de ma wo ene efie dey e kan say wia na me fan chia kese pa nso ma Bishop Dr. Usansa papa onyame asumdwe enkan onyame asumdwe enkan me same ma utri enkwa ene dwumadini nyina me dedicated the amount isanse ene ye na wotwe pa se kenyame anfafia ka yanti asempa na nso onyame eji ofimu enti na de me de dwumadini nyina me de ma wo enka ye kana sen nka ye kokano as in they could Bishop ya Usansa na wotwe empare ye we Yesu Kristo timu empare ye mpa nti enchia no nyina eyodia ene de dwumadi no nyina ye de ma di adoma hingwa di kan di dusumiri nyina no eya sedan ye de manyame ene show no nyina ayu akra atimu se ene show no nyina tiko ba mi tiko nim dada manager buzu nim nyina dada because ono so ba hospital hobit nyina ye de nyina na fie da ide na wotwe da no because ka adoma fam nyina multimedia ka monya sem ei ti ne de dwumadi nyina de mon fia no pa go se anwumre DJ wasempa hwanyo obia ba enoa ne yeko newspaper review de obia ba ene se biti gani ma chefita sa fi service form ti Bishop Dr. Usansa utrinkwa e maye nyina hu trinkwa e danyame so asese waye visa owo ni amane ni nyina mu nyame hira wadwuma no unwie adwuma no unwie nyame se unwie tu unwie ya na unwie nti no unye yenti unyankoye nyame nka na de nyame akafa ho bia no embrem. God has preserved you so that you can impart lives. Nyame nko sunchirawo mama fan check sense so ema me moderator, the moderator of the General Assembly of the Representatives of Ghana, Right Reverend Bishop Obri Yeboah Mante, and the major professor no Mama Sankani, Right Reverend Professor Joseph Obri Yeboah Mante, Papa and Mama Nyamiasumji and Kamu, Namin Sanfan Chak says, the clerk of the General Assembly, Reverend Dr. Nino Yodonko, Papa and Mama Nyamiasumji and Kamu, and then the chairperson of Ghana West Presbytery, Reverend Nyako, Papa Nyako, Nyamiasumji and Kamu, Chairperson Bakope. Reverend Dr. Kofientry, Nyamiasumji and Kamu, Papa. Abusia, na de eyanije ebe kanya biasem ansa eyanije nkwa ya ne dia fom na ye ko yanim baba se ho ye de Yesu kra wa hu okay na me enka ho baba eno ya ka me se me bia homa na ntem na me bia che ndi aka be say 10 minutes to time na bia homa abusia betimi atumi kan ba Facebook si a ayewa du hada da nti no ono kramba no hada akoy wonder eti ko Adom Facebook 106.3 a obehu ye ho uko YouTube nza na no bi si papa ma hwe program no YouTube is nyame ye bi yes na ye YouTube na nyame ye nsa no ni na ye de nyame akafa ye ho no ebeba mu nyame asumdwe nkan so do fidina to Adom 106.3 na wuti dwede atudin Ɛberɛ no so na aso anopai de Ɛberɛ no aso nti na wote ye nkan na wote bastard so anyum no bibia wuti ye de nyame asumdwe nkan ewasa konse baba ma yenda nyame asisima ba ko na fe yento aso ene we try asem na aso Luke chapter 5 45 ene hwa na ewo but yenda nyame asisima ba ko yenda nyame asida ni nyina aso no yenda nyame aside the bishop dia no so fm enti abusa yenda nyame aside bia obi a ma nyina na nyame aside asida ya wodi rade yeda wase kudugrugu yeda wase osajefo yeda wase wa oka
obi nka bi wa wotuma obi tumi bie na obi enso obi nso tumi ntum yeda wase 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 ewo Yesu dem yeda wase yeda wase ewo Yesu yeda wase yeda wase ewo Yesu dem asida 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 na yede ma ewo Yesu Kristo dem ba sunde ha ba bo sinde ha asida ya uje Jesus yeda wase antontom nyina wa ma ya tafo anya yen yes yeda wase asida ya uje Angotori yeda wase selu asida chia ka woni eni mi yeda wase udi na asida sa yeda wase Jesus because what that was it now I am a yinti yeda wase sanenzo so de a chain say yes yeda wase ahimu hini yeda wase ensanda oh Jesus ye you are yensua ensanda onyame yeda wase ewo Yesu Kristo dem yeda wase erade yeda wase papa yeda wase anapa ya tontomo ya kanfu oh nyame yeda wase ewo Yesu onyame a woka ebam wa wo hyenso agina wo wachi obi ni ho na wanim so obi ni ho wo a wotum obi ntumi mie na wo bie nso a obi ntumi ntum eh Alpha and Omega we are asase sa ye kan ye rade wo wonim awie fi asase ye rade yeda wase. You know the end from the beginning. We say we thank you. We praise you this morning. We praise your name. You deserve to be praised. In the name of Jesus. Now this morning, we lift up your name. Ye maudin so. Ne wa yama yenti. E ka se yeda wase. Ye ni atiefo bi mu nyina se yeda wase. Ewo nyame agya oba ene ho kronkron din mu ma yenka amen pa amen o me yenka amen bi onka ho amen the last one amen abusia uti Adom 106.3 dwumadi ato din Ɛberɛ no so ana aso efie bi efi no nan ekosi no num ene yede brew anopen so yede brew na mbom kai se ne dwumadi ndi edin nyina ye dedicate di ama ye bishop Dr. ya Owusu Ansa konti hene ene dwumadini nyina eye wotia eye asida ne de ma nyame ene ne na awotwe pepepe tikeneka ye kase ye kodi na awotwe kasema sigana ba nyame a utumi ya di nyina ye no oyiwu afisa accident mu ebra ofie na utu kanepo within 10 minutes kra ba bi wadu 10 minutes kra na je say ofie nche na nkankan haya na katimi asama soto atwa so na bubu na kai ewosoro accident angofo nya de wu no ebi o anu we kra wu bu pim kakra bi na nipa na wu but nyame anchi yenye fina ne hu ba bia mbu kra nti nye na chi nye na nim nye na ba bia mbu ba bia ntwa na eye nyame so papa aya kwanse famu nyame nyame inshira o osani apo nyame no odoto kase a wunyina se oh Jesus abrafo je wa wume oh Jesus oya dunsia wosi abrafo oh Jesus prekese jamadu ufiti krotia na uwaje yes Lord kama masindo ha baboki mama sinde ha yeda wasi oh Jesus osani apo nyame oh Jesus anopenso abrafo je wa wome oh Jesus oya dunsia osi abrafo rekasa jamedum nyame no ufiti krotia na
Kama sundu ababu. Ominti mimdadiako. Yabodi. Oh Jesus. Bishop. Hey. What church Jesus. My Israel Jesus. Senye radina ya yema Israel enkayema my Ghana enkan enu nyame na waya ma yedin kunim ewo my Ghana ya to aba wie na ntia se nya adwuma ye the Supreme Court ni nyina achi onyame mankoma to yem benkum ni fa obi a tiase Ghana da so wo ho atamfo ani awu ei onyame aye bia ma Ghana waye bi so ama Bishop Dr. Usansa waye bia ma me kwaku Adom Darkwah biponi akola ye ntwi ekura bia se ntomem but nyame da so kura ye de ye be du ba bia ne nyame de ye duni aywa nyame nchira so de ye nam Facebook ewiemu na amankofo so e comment ama Bianca was me them Amsterdam when they make us say thank you. Waka thank you Jesus best 1,000. Say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Hey, I don't subscribe to me. Frida say amen. Don't call Enoch or say thank you Jesus. And then they also so much me in I can't add the nyame say I'm a bishop and Niami in the feast sanini in them. Everyone say thank you for his life. Thank God for his life. Ajay was say thank you Lord. Thank you Lord. Kwame Jenfi was watching you live from Kwau Nkwatia. Hey Nkwatia Kwau. Yo me so me chia why. Member me mama if you are to me so Nkwatia or enyina kan. Or him ba I say thank you Lord. Thanks for everybody. Ebusiam, Ama Agnes or say thank you Jesus. Ebusiam, my yanko nyamiase mu. Asidan de between the aba ye nyamiase na dey enka ye na otwe bon yanka ye beti but we ye nije onyamia dane yesu amana ye han wadane tuntum no amana ye fita wadane yesu no amana ye enije baba kan ma na yanko Bacho kan fi wana na yenko na ye fancy na yenko why na the accident you ka no kra no e se me kan na me kan se na fam ba me kan ya na me the accident no en so enenam na yeko yanim kakra hu ya kan se me onu ka sempa etinum chiche mu ba ko eko na eba se Ekofo no chire ne so se won betie onyankopon asem na ogina Genezareth tade no ho na ohunu akodro mienu se esisi otade ho no na apofofo no efrimu konhoro won asaw na okodro baako a eye Simon dia no musre no se ontwi mfiri fam kakra na otena ase no ofri kudo no mu chire nkrofo akuakuo no na ojai kasa no oka chire Simon se sane kodia eho edo na munkogu asawu no enyinam na Simon boy se kan se owura ye adwuma na dwi nyina na ye nya hwe nanso wasemnti megu asew no na woye sa no wobuma mpatapi na wasew no wobuma mpatapi na wona sew no retete mo na wonyinam won mfafo wo na wonyam mfafo wo chichi won se Mumra meso yemu na wobai wo sha akodo mienu no mama eno nko aye bi odu bia aye onyam mo se mumra ayeye Luke chapter 5 verse 1 going one day as Jesus was standing by the lake of Genezareth with the people crowding around him and listening to the word of God.
he saw at the water's edge 2 boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the net for a catch." Simon answered, "Master, we have worked hard all night. We have worked hard all night and haven't caught anything." We call it night of failure. Night of failure. We had work all night. All night. Night of failure. Night of disappointment. Hey, yeah, Juma na juni na yeah, Master, we have work. Huh? We have work. We have work. Yeah, Juma, you see any have work. Yeah, Juma. But because you say so, I will let down the net. What's 70? What's 70? Megwasa. At your word. A 70. Megwasa uno. A 70. Megwasa uno. Osia uti Adom 106.3. Jumadi atu di Ɛberɛ so na aso. Ɛberɛ se ugu asawu no. Ɛberɛ se asawu no ugu. Ɛberɛ se ukɔ wanim. Abusia na meka che wa no pe say there is failure without him. There is failure without him. So onima enkugu ba. Onima enkugu ba. Onima ukwa unya hwe. No wasambo wachi. Say yes nima. Oh amakai ba senyum. Yes nima enya hwe yensa hwe. Ye da fam na ye hu amane obi ma yenso. Ye da fam. Hey, without him. Hey, there is failure. Abusia, these fishermen were unable to make a catch, although they had used all of their skills, abilities, and time. Skills be omobia. Ahodi bi omobia. Omudi ya adwuma. Omo say mere. Say yes ni ma, wo say mere. Yes ni ma ya, wo say mere. Ayiwa say yes ni ma, wo be say mere. Wo be ya adwuma saa. Na wo ya adwuma, betumi so aba no mienu no miensa. Nyina say Yesu amamu a. Yesu amamu a. Wo be say mere. Peter say me or say me anadwo nyina ko da he kranka ye bro wa ye ware bata ware no ke ye di sita kranka ye aware bone de to sujadi o aware bone adwuma bone obeya adwuma bia ni say wo ye adwuma anopa wo ko oba wo sole anopa from Monday to Sunday asole kwa nko bi so say nyina achi no say Yesu nima wo say mre wo say hoden wo say wadaage timi kofum sa be kobedo sa bedo ubedo da dua insukre ntokwa na fifiri na sa hye abusia na wo mbre nyina ayekwa na eza say Yesu nim so onimu a honambre to work without him bring disappointment and failures. Hey, to work without him, to work without Jesus, bring disappointment and failures. Say yes, Nima. And you have a buy and kugu near bamboo. I don't know, that's the country. And kugu near bamboo. Disappointment and failures. You will fail without him. You will fail without Jesus. Say yes, Nima, you will fail. Ntano pay unya yes.
yesu ba mu no ansana enima no iba ansana nhira no eba kofo no ye adwuma saa no bibia nsi frustration e baaye frustration e baaye frustration papa ye adwuma bregu kwa ye kofi akoka sai ni ye ko boya ma ne sai ni ye ma atwen ye agisika ko wurade ye fiura atwen ye light be da ho kolana school fees no omo ye ya anye ba yesu ba mu no abusia yesu ba mu no afedi eyeye. Let me tell you, the Lord's presence and the Lord's instruction, the presence of God and the instructions of God always bring glory, always bring blessings. Hey, the presence of God. You know, yes, buy mu peno afedie Peter num enyanam omutie ye no ka ho yes presence no and instructions no say mun komanim kakra. So the presence of Jesus and the instructions of Jesus always bring blessings. And the number and the number and number so opumu na mom say won say be kan am bidia e say wutie ruade. You need the presence of God, number one, and you need to obey him. Obedience to him. The presence of God and the instructions of God brought blessings to Peter and the disciples. And Bafedie, I didn't know say and no many one. Munyanam, or say, yeah, Juma na Juni Nancy, yeah, but at your word, what's 70? What's 70? That is the faith aspect of the whole story. The faith. Jidie. You will Jidie or and then what's 70? What's 70? What's 70? Near few chabanti. And you be go so no. Can't know how my boss in there. What's 70? What's 70? That's the faith, the trust. You need to trust God. Trust God. Have faith in God. You need Jidie on your miasem. Or say, what's 70? What's 70? So we years in Wakadia. Jidie no munti. And you may go so no. Baba. So actually who you know who or see what's 70 no or see yes say one na wokasa nkwa dia because oji ni boat no not tnam de ko kan asem ye no wo say yesu aba ne boat mu agi boat yesu abam ana pe yesu mra ofie ho o meje aware no o meje adwuma no asado yesu me did hiri ho o say o the man o kan asem wie ye no na say mo anya na wase we masa ya adwuma na dwegina ya nya hwe o ya nya hwe aso question ke nyame asum dwe enkan e Holland ho why menu mi na itrin kwa ka se udi mi ka ba Ghana na as nyame yi afim in the of question ke nyame enhira papa ma ye ho itrin kwa da chi bia ba bia de bedin enkomo e wo sakwa so abusia ye kase no Lucas mpa echi enum timu enan enum ho na ye gina na ya kase Peter say wasem no nti as can see my back on my Dr. Blackman is now anesthesia department almost I know how much be almost here almost kwalebu ne chiao to what on can to the customer na papa asem I wo kan yi de mu du ye sometimes obi wa obenya adwuma na nso adwuma no ebi wa ye ntua ne kai ebi wo nso a na kutia no kra emma na nso ebi wa no am ntie esa na ma na be mabu na nso anapei se ne ye kan o Luke chapter 5 yi ka kire yen se tie Awurade ase wo de ho to nyame asem so a bibie ne ho a ebetumi asewo emum ebeye wuye utie nyame asem a de wo bekọ baabi a asase a eho dwo Yesu oba brabo ni mu a onsewo na mu wo ye wuye enti tie no
na fa na asɛm no ɛtena so amen tie no na fa wasɛm no yɛ na fa asɛm no ɛyɛ adwuma wotie Yesu na asɛm no yɛ adwuma mema wayɛ nhyira me ka sɛ na de adwumaje no yɛ dedicate no nyinaa de ama Bishop Dr. Yewusu Ansa sanse na wɔtwe pɛni a na nka nyame amfafie a enka kɔyɛ na wɔtwe bɔne ma yɛ na nso nyame ama na koa da so tiase a ohunu kra ohun sɛ and now sɛ de wa hyɛ ni kabi na kyɛ sɛ live ya wɔbɔ fie hɔ no sɛ masa nyame no wa ma second chance second opportunity abusia yɛ de nyame asidi ama yɛ papa Bishop Dr. Yewusu Ansa sɛ nyame ayi ne fi sa accident a na nka yɛ wu enumu papa Bishop asɛm ya okay na ɛde me kɔ si yana Psalm 127 verse 2 o kan asɛm bi ɔsɛ wo bɛsɔre ahoachi akɔbrɛ ho be fie anadwo to da de obedi kura na ɛho ayɛ de na so de awokɔ prehwehwɛ yɛ no ɛwade de man adɔfo wɔ brɛ a wɔ mada enti sɛ nyame sɛ obɛyɛ wo yi a ɛnyɛ wo brɛ o ti say eto de bia obisa wo say na de mpo na maye na nyame ade me bedrum pempen so say ayi nyame adum onyame nhyira de money pa yodi for say de nyame yo yenko asem no look 5 no den na wo kan ho na yenko 5 ne kan say Yesu enimu a ma ne ma enko yi e ma wo bre disappointment de ba failure bibia na asay nkoforo ye adwuma na adwuni nyina na so omo anya hwe but Yesu ba mu pe no na omo tie Yesu no e ho na me omo tie Yesu no say Yesu nim ba bia nam de wo onim ba bia wo because no bop no onim nim nyina to say mon komanim o setie esanse nam da so opum enam da so opum Isaac Dr. Mayu on friendntem yenko Isaac friend na yenko o 5 minutes na fe ye dia karama atifo no na eko enim enti abusia ye kan o Lucas empa eti enum chimu ba akokosi ensia no na ye ka enema esi ye se Peter no makoye adwuma anadwuni nyina na wanya enam no bio but Yesu ba mu pepepe no afede na enam no Bible say mo abunkam afaso afede na aseruka no na etete denti na etete isan say na onu nyame ankasa enimbo nyame ankasa but Yesu ba mu no afedie enema eye adwuma enema eye adwuma enema ekoyi abusia eno ho na no pai me pese be no ye sien bibi film se ye ositi ewo nyame asemu a ema enhira eba eme enya adwuma entungu da papa na o ka se nyame Peter ka se ya ye adwuma anadwumu osi wo ye adwuma na adwumu ni nyina ye yahwe ma ware 20 years 30 years 40 years ma kotina America yes ni ma betia tra America aka God sa papa me enti Peter hu ye se wa ye adwuma anadwumu ni nyina na mo ma asem na waka nti de Yesu akanenti na asem no adano na Bishop mu ye program bi na efa asem a ye kan ya ho na mi tino ho din na me ka jem se asem no mu wonkwa asem no mu wanida so asem no mu woje enti se wo fa asem no nko a wa fa ade nyina asem no na Yesu asem no so ene Yesu enti unya asem na wanya bibia na yekọ asima me de me aya na me wan se won se nipa eya sometimes or the bibi efo follow ho Yesu eba eko Peter kudie no no te say Peter ka chere say ma ye adwuma na adwumu ni na masa dia say na opesa o ka chere mi na so na Yesu de oni a o ka mamenko me doctor o sima be mi ensa na fe mi mfa atifo so doctor nyame asum bi nka ho enka so kwaku amba chapo mu dise nyame na de dwumadi na ye Bishop so na ye de nyame ama ye Bishop ye kan se onyame di ye nua pani Bishop wo so asahu afofi ebe ayi nyenan kai se ti no na so ni nyina ye onyame ensa no adwuma onyame ye nyina hu ye no so ko pani nyame hira wo ya to nkwana so trading ko sia bebro ko kwasema ye kai ya sema last week fitin ase
na wo ka ba bi say Peter sorry ko say adanje ko me yi ni say obi sorry anopa esem na nim fifre edware efa ne bag ekwa adwuma say de ko say adanje ko say membre na onim say wo kwa ko pa adwuma ye o kwa ko nyamfa so nanso okoye no na yeye enti ye sin ebusuanfo nkran say wo sorry anopa na wo kwa adwuma ana say wo sasom say wo ye bibia ba se fo nyum be say wo nyame ma ye se mi sum se mi ya me dwuma system sum se mi wia me hwe wo nyankopon arase ma ensi enti esewura de se omma obi biara wo sem na nfifre hwe Petro ko na wonim Yesu na wonim Yesu na obi a watena poso saa so o experience enti o mi say e normal thing empe bibere ne ye niema bi normal eno na ma niema fire mpase ene me bi wo ha and say you have to go the extra mile yeah. Na so with the asamuno ye juma emfaso baso ma foforo wo di asem ye juma na mo no mo punkam enam bebre mo frɛ enkrofo se mo mra onyame say ye de nyame asem ye juma we become a source of blessing for others and ye celebrate ye papa ya owusuansa emra ono di nyame asem ye adwuma no ama enye nyina aba benya esun sirani bi kwa kusa medi nyame asem ye adwuma na manye nipa famu adene ana manye niema efa nipa di nsira ebema nipa pija me nemo me hwe menimo te edi nyame asem ye adwuma afoforo bi nyamfaso wo me so ene emframa ye home ne adwuma ye ne nsira ye nya eye obi na bompa ye bi maye na wo kan to memuni ade eye wo maame bi no stemba ni fe no bompa ye bi wo tindi wo pampam so wo nyame nsira ene ne wabenya so ene so den na ye nemre me ye ede ja emma ye tirima ye ya dia din sabebro mana se ye ya dia ede o hawo ne amane ebebere won Petro se Yesu kan wan kaso masa o gra carpenter ni ba o tro so mo boy dan na woni enka foforo kran so enya ho mfaso da bida eti se medinya me asem ye adwuma na en shida beba so now foforo so will come and benefit for the blessings God has bestowed onto my life. Dia bonya me paye sre nyame se obi bia odi nyame asem ye adwuma no en shida bi mra so ma foforo na ye de nyame asem so my papa bishop emra watsam na nim fifre for 25 good years and I do 26 ye kotema na ye ne musa emra na do mefem watema no na ni nyina ya dia awesome na nim fifre enne ye ne so fasto onyame nsira no onyame nkoso nsira no ontutu no namonsi ye of ayawa Yehua oni wachi kwa kuma me fancy ha nyame nsira baba na letia kwadwo nyame yadomo next week next week so that's nyame nsira so baba awusia oti Dr. Kofi entry enka papa nyame nsira wase bibia so beka ye hu mi se djuma no adosin abusia so de nyame asem ye djuma ye nsira ba oso na eka foforo ense so mama mi mahoma no entumu na me fatifo ba mienu miensa na me fa de kan na mra wiye me wi amenko ye me se meti ha ni me wi we se wi a omo news ni na akwa bishop ni ye de kidema no ye wi news na na fi enzo so igazo sabon so no edni nyina ene show no me see say I CJP wonpe me ka ho metna show no mu ne met ene me na me ye you know me ka ho bi 0302216561 or 562 ubetimi afre woni ejuma woni mahomanda da ntino wan kwatro bia wa manso nyame asom dien kan David also but up the first prefer ever since me who also from so yeah our committee 4 Assemblies of God on Susie and Matt mo Medina service mo on the first person that wakasa
Joy FM. Now, Papa, you always say that. Yakubu person always say it did not man abanisa. It was when they bubu too much water. My last. They say Yakubu say, Papa, but never said that very ready. Yeah. Papa, me assure say, oh, Otman and Nemba, oh, why we could do worry. Yeah. There's other say, over Tranan and Nemba, who bear trees and trees are so affected. But that's it, Yamisha. Mama, they bubu free. Why? But that's it, Yamisha. You're very fat. Mo, that means right there. That's the very come before. You be that's that means that. Well, I'm gonna see you. Me assume you count. That went to me. Hello, assume you count. You come a child good morning. Miss assume you count. And count. But you're the same. No, I don't. But you're first say. You make a sacro. Yeah, but you're my uncle. Make a child. They are not so much against say. People are rushing to tweet. In change answer, or look at dear or betting I'm cooking. You say, to tweet. Master, no way different. Now we just have been to the Mo, me that's it. Yamishra, papa. Yamishra, that's it. That was you, that's it. Well, one month in the Miasum Jane count. And count, but if Frost and a hen of free. But your friend is Mo, would they yard did be any when you are on free? Quacky Manuel, Yamiasum Jane can why? Oh, yes. But I am fine. The Ama, ye penny of penny bar, I don't I follow the Wolf one. In Corfu, to be to celebrate a court muscle. Ah, or the man Paba. Then Yakupon, the old Sumona. So we bring befa also. Na we kuna o ma ye no. Afei na Yakupon baba ye na wo ade. E di atre ye papa. Na me da na afi so wo ho a de bia so sa bom pa ye ama ye a ye wa ahonde no obi a no owo fie no kura no na o sa bom pa ya ma ya ye wa ahonde no. Nyame nchira papa kwaku. Me chia odumasefo nyina nso nyame nchira. But wo ahonde nyame asomdwi nka ho. And also, but I froze and I have free. But you're the catching me for people. Quo, Catamans. Oh, Pon Catamans, you inquire. You will be the Alapay, me in Sham. Oh, Cassana, Masma, Modaba, if you are seeing because Bible said, I sit here saying, affordable. Is a wood to me, as a team and me. No one until you now come and visit we come before. Yeah. And I pay your animals. I feel pretty up also as a missa. When I'm not about more air can see I want to so. But your also answer from come to 2. Sa I'm one by the angels and you need to be on the crane and the bush singing the share non concert. How we used to be. Amen. Amen. Mary, what if I say, Mrs. Mission Life or Germany? Yamiasun drink out while I want to. Hello. Hello. But you have some drink out. But you're frozen in of you. But you're Jacob, make us a but you meet you, Jacob. Jacob, let's maybe I want to meet radio, no bit. Radio, and you. I'm in a 2 years. And see, Manako from the crowd. Puku Hill. Echo Adom FM. Ewo tema. Bet 20 years ni. Mo, why are they? Na Nyakupo Eshirano. Na ufia free a all time. Uamu amutimi wo eka kukudru FM. No omunsuru eye papa Reverend. Usuansa. Mo, nyamishira. Na miti asem no ha mi papa iti. No pese miti ni nikeke. Se jinye no bet mukasa se Jinyana, and Mammy Pumato here. You, Jinyano, but you cry, assume, ready to check Dimuna. Oh, yes, you do, and I say, I can't move 79. What is time? Payment, if I did want to need to want to tell for me. Oh, me that's and that's it. I mean, I want to quite for time. Yamisha, me that's papa. The last one, but your was the Miasu drink count. And count. But your within
Anchor to because of the local towers. This one in fact. Therefore, the teenager, now, I think you two ancient, they are coupons, I'm the car. They are catching coupons, or no, then buy. One thing to now is Abadan, I come for, I want to hear again. What I said, I don't know. Now, ready, never catch it. And Quapuna said, it will be a couple of will be already the car and the for me, and if I mean, I'm going to have yeah, I'm never tea. I do my boy, no, they na normal. Don't back, you did calm. You staff 1 year or so, money. Uncle Pobe, if in social da, the time I got one another to Africa. Namishan, more than with your via. I was saying that so to me friend now back my Hanedi ABC and Chebia the Adoma Hingwa Media to Simiran so Ɛberɛ Fino Numukusi no aka 15 minutes to 6 on so Ɛberɛ obetches for atanka betres kinka and there as a funny na ye ba na apedanya miase na otwe no e dey my bishop to tell answer nti me nko ba bia asame make say we do hada nyuma so di kan boy asem bia mati oye be bono na wo bono eno na wo bono sa na wo twe mu nyina ode asem bia mati oye say na ampa be chase pampa senya be yi no fi o ha ne amanemu nti busia me de enche bia me sole fi akoma so na ya betwa na resumi ni so na de aseda kese so de amarade senya ayo aka ne se ne dwumadi nyina from kringre to krankran e de nyina dedicated de amai papa bishop Dr. Usu answer ewo na wotwe da nyame de nkwa asan che no be sabre obi nya asere bi bia wo si na asan chi na chi ba bi na ne ho ba bi na nka ontumi nya hwe but ne nyina mu no nyame da so kura na akwa na entable ne bia de a na da so gyan so na ya seda na ese de benyame anko yituntum ne wo akoyi fita enti no eyenkrumdi ma mene wa uti yen na wa uti adom ne multimedia nyina no eye adom de ma yen kaza bri ayoa ga kaza ko hyehyɛ video ho ba bi amaso dabi amaso sa enti e de asida mawrade ne nyina achi no bishop kayen say ambulance no project no de osi yankoso ne enye ma no no ndara kmaso na kwesi yankopɔ nkuru no because say the ambulance no ekɔ enti 0244 710 311 0244 710 311 what the first one we who say sami edin ewase na busia wo de abana de akọ kakra bi adan de abedu nim ho ka bi ese ye na yetimi nye we nyina bed no ngukra because ade we ho kan han be ekutua wana ka be ye wa na esa wo ye tinya me masa wonya midu ha ko na ko ye nya me so aye abusia say the word kan ate no ende eye na hochu pepa nka nyame afafia nka ya ante asempa ba nyame ma yisu adanu yesiri o ma yituntum adanu yifita owunde e ho ma obia se da na ye ka ho asem no tim ka no ka nanso nyame na yenkwa e wona nsem na wabɔ ne ho ba nti aseda ma awurade dwumadi a oti eye Ɛberɛ no so na so dwumadi a fida bia fino na ekosi num ye de brawo Efremi Charles Kwaku Adom Darkwah ba sere sofo ono ala to midin ba sere sofo no nti onyanko nyame nhyira so de video no to wona so tie da se ne essential aywa nyame nhyira ba pasa so de eko wiem nyame nhyira same me de video no ma for the first time na actually ni besan ababio